dari bulan Wala. ulitan ka ba makatay asawa ratay di ka panukunan Mau dah terima. abang koro asaha ka yan do wala Jadi mau lihat emang abang guru. gabi itulah Diari nauli, diari na diganon buktakas do kita masih padu-padupan dilas nerohat tadi ma marhite nang majalo pasu-pasu yang aku tak ima boru nami nagabi pare muna anak munah nagabi helang nami di sonwai di pasahat hal mudo tingkat panukunan asa dia do naik nalau si hataron nami tariwa di tingkat panukunan on so di major di paduhan nami amang boru. gabi mah aku beli horas tak kerajaan nabi nakani penga odos gudo itu hari Sabtu 12 pada bulan asa udutan tadi adalah udutan buah kerajaan nabi pakai Toyota upasaha tami mati ke pedokur kamu mahal Mau lihat terima bro. Los di sini nomor panakasi hanya bro. Asa tuh tekas di pangatusion nami. Mau lihat terima. Jadi biar inoli dulu natakas untuk tentudohon nami mau lihat itu adopan Tuhan. Di bagasan di sedari untuk takas di tamarlas ni roha mangulupo. Di pamasu-masu ni anak kota. Jalan nakina bro. Tuk takas do. Di pasahat tamuna si panganon Tuhani sagad Tuhani itu mangaton ima juhud na daboy mangaton idahan nanas minum air stiu-tiu sagad Tuhani di si jana busur ng pamatang nami las dorohan nami amang bro jalan di bagasan ni video di pasahat tamuna do tutu sompani ada sompani hukuno ima tanggo na buloni asa dia malanglak na dia maunok na, dia mahatana, dia manidok na taringot di sepanganon na binasahat mo na duhami, sinubho di mahami ang bro. gabi mah aku beli horas raja nabi asa unang hula-hula kita sa mga mga sabotohon sekaligus na ako kamu jadi ka penukuran ni asa pangalisin namin Malihatin mo bison mo hindi pa sa hatamuna pinggan panutunan na hod di hundulan na marisiho par dua bir mapogi bahul mapat camota di pangiduan nami tuduh hata asa firma to dimuna saluhuna ya lakon nami luju madohot panamotan begitu matutu rajanya mangguru disonoin di pasahat hamuna dok napurat tiar napuran moliate hasloman ni buruni raja marhiti pangiduanta asa tiar maulota di bagasan di sadario tiar mana perdoan sari peon ni anak kota itu jualan dari si dalan anak asa didok na batuan napurat tanah toano ranking masih ranggungan pengape pada udah abu dau kita pembita ima yang gona masih gonggoman begitu bisa noin di pasar hamuna do ringgit nati nopani negarata agiat madudu marhide pangiduanta di bagasan di sadarion asa ditanya Tuhan marhide yang akota ng majalo paso-paso pardongan sa repioni asa dipatungo Tuhan madudu hagapio dipatungo Tuhan nang ditubo ni anak ditubo ni boru dipatungo Tuhan nang paso-paso ima dia kapaca boron asa sona jupa masong nilok mina dua-dua sido kubri pakat mena subri hotan ya tu si anak kota yang mangaraka di patungo Tuhan ma tu si mana botan paca boron begitu bisa noin tanggo na bo marhide ulo tadi bagasan ni sadario asa tumi tanggo maduduh hagay biyo itu yang ang kotay sa ideologi itu ang mapangiduatan asa ditubuni anak ditubuni buru man di anak kota itu jualan ni Rona gabi si tubuh-tubuh na ang giat marumapang kanay
nagabi si Halamon ni John Matar lumuwi si Halamon ni Tuhan marhiti tanggo-tanggo na bulunon tung langsung marohang irakotay di pangilwaka tanggoma ng hagabi ni nuay pena di bagasan ni Tikyon diyan rumah pasahan kami di atas padohan ni di pinggan panutunan asa jumpa mana hidup ni doa sahat masolo sahat madosak biatuk songoni ba di padohan kami sahat mahita sahat matpanggawian sahat tumarhorasan sino mo yung ayang bro gabi ma ako pinahoras dihamu na ho para sa ngapihami hula-hula nami akan nabuntuk kung masalas dorohan nami ubigay sa dihataw kamu do na jagar hamu mga di jahan alas sagat na marlopat tanggo-tanggo na hubay kami so budawas mo marhite ay natiyo katulang na burjuk molo si benon nabi do akaraja nabi dang taluk do bay nagabisi pujion ala sosadia manak si hataw ala nasawon akaraja nabi do benabu itu tarpatu pahami dalan nabi may nalaho pa sa kapok kamu akana ho pa sa kapihami raja nabi dang tuy supakihami molo pihuli akaraja nabi magkuli hinadong ang may tujulan niyari ibona hasuhutun lubog na nakota iya doon yang ke arena bangihut buy balga patupoon ng las ni rohamu hamu hula-hula namin kerajaan namin molo hata si pangano ni panggabihan panghorasan to iba buah-buah na raja namin alay tulang na burjo hata hombat ulit kami asahu wala teho mau ngate molo iya bro dan na lupa kami butari ko si pangano na hupasahan kami mau ngate ma di bagasan ni Tikyon dulu nung atong takas pangingilo niya mang boro taringon di teke na upasahan kami amang boro tong masong niro niya mang boro dan na makulitan taringon di teke si inuk ay natiyo teke si mudurudo teke sahat dalam nami dia atong tutuhan tangyang nami dia atong tuhi anak kota ng Majano paso-paso pardongan sari diri asa mangudupon anak mangudupon boro sahat mana sida tujuan na riyon si gajang umur dyan na nagabi si Toro Pinopar puti una mga parmidan ni anak kota raja niya mang boro taringon di si panganon ima de kesahat na hubasatan ito na bakulim din amin sa igada man na hinulit asa jumpa masong na dua-dua si higit masih hopaho tagulang pangarahon na tuksong unibe dahil kasi mudur-udur na buong pasat kami sa horas mahita dinok na dua-dua sa igudang mapinaso matutu raja niya magburo dinang marupana kasi amin ang kinan dinok amang boro si panganon ni si panganon panggabian parhorason mau lihat ba dinok na dua-dua marakuk donoli mardong dua dingga si akuk ni panggabian si panghorasan tundak kasma raja niya manggoro marbuah-buah mau lihat ma akatulang na burju hula-hula namin na basa ditaringot panakasyon di sisemu padua lihon ang kerajaan namin mau lihat ma di Tuhan mau lihat ma di hamu masalah rohan namin marhiti hindi na darugi hamu mana pinasaha mo na dekesi ululudur dekesi do dekesaha ang iyang may mangulurhon hasan apa dalam mangulurhon hagabiyo may di anak kota songoni na kaya kabonan hasan ito asa ang iyang ma yo tujuduan yarion mual si patahon-tahon na sida di pardalan ng ulit na sida dala sahat makalas si roha di pasahat amatan nomor 2 di bapak asa bagong manabar halto dulu manabar rubihan Horas mahami raja yang komuna Majano hugabi na mali ang hula-hula namin na pangalian raja nabi raja ni hula-hula dinok na dua-dua takas uji purba takas majuakon asa takas mahalat na baduma tumakas mana mamor di takas na akaraja nabi siya kami raja ni pamoro muna takas mahami para buah-buah raja nabi hobat tumasa situasi sokonari adong lupa sibu manang tiktok
Los marhide siya nilo raja nami pajumpang ya nami mahelamu burumu dohok maromen nami. Los dus rohan nasiga. Marhide na roha minana putamu akaraja nami. Los disido hubuang kami. Imana naik paroman naik mi hati hai burumu. Ujat mai bagan sadario. Raja nami nunga dos rohat temang udur honakan itu bagas joron itu hata. Mentalo pasok-pasok perdongas sarapeoni siya di mana marhidya karena kosona di huli. Raja nami laus dibaga sa sadario. Ima boban nami ma. Pasahaton nami ma tuhamu sobanya sobani uhum. Marhide ada nakong. Ido si takasna. Ido nalilo na karaja nami. Asa habulati kamu. Gabi mas yakut na horas jawang guru. Disita kasna nung natakas be amang guru margo buah. Diari sedari on matutu. Dinang dipasah tamuna sebani adan sebani humuna tuhami hula-hula muna marga sila jutak. Jalanung matutakas be dibigi superior. Jalanung ngabe di pihak roha sedari on namanggarar ada nagu matutu hamu amang guru tuhami hula-hula muna. Gali itulah. Maula ante mau di Tuhan. Marhiti pangido anta di bagas sendiri kion. Nunga betutu las rohanami. Asa gukma persauliani. Gukma las di rohai. Gukma nang pasu-pasui. Di pasahat Tuhan tuhita di namar huda marboru di bagas sendiri kion. Gali itulah. Jala opina di bagas sendiri pason. Seorang nami man di padohan ni amang boru. Di pajakolon nami. Di panggararon niya nabuk tuhami hula-hula muna. Di doon na dua-dua. Tetap itulah. Dua hukum ni hamin mawa tarwa sa sauriya. Tanggo do